page 312 et 313 sura 20. innal ladhina andena ben amanu gomdimbe amilu salati be golli golleli moƴƴi sayaj'alu lahumur rahman arajomi mabbe wadana be wuddan geggol fa inna ma yasarna andu ko men newini alquran arne bilisani ka dengal mali to bashira bi ko fiya weltinirde almuttaqina hulobe alla be wa tundira bihi wajurande qawman yimbe luddan luggimbe bonki wa kam heewi ahlakna ko men halki qabla mukaditibe min qarrin immorde girel hal tuhissu minhum tawsa so ani be ha hande min ahadin immorde goddo aw tasma'u lahum ka'anani be rikzan fi dillagol yejo mimmino la. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا من جبنا عليك إدوما القرآن دي القرآن لتشقى فيها تنبو فيها ملكسه من جبني رال إلا تذكرة سونا أجل ما يخشون عنده الله الله تنزيلا جيبا قلده ممن خلق الأرض on tagudo leydi ni wasamate kamuli al-ula tawridi ar-rahman alla alal arshi ka hore arsi makko istawa won ko fotondiri law kan ko dani ma fi samati bi kon kon kamuli ma fil ardi bi kon kon ka leydi ama bayno may kon kon hakkunde majji wa mata ta saray kon kon ka leydi wa intajar stawni afenyini bil qawli kongongol fa inna kan ko alla yalamu andi asirra kusudi kon wa akhfa'i ko feñi kon asirra gundo on wa akhfa ko suudi kon fa inna Allah ya'lamu an asirra gundo on wa akhfa ko suudi kon Allah la ilaha ala rawtedo illa huwa sawna kanko lahul asmaul husna kanko dan inde moƴƴeden wa hal ataka tafsiri hadithu Musa yawtre annabi Musa idira anaran tumande o hayni no daygu fa qala wani li ahli be ngure makko den im ko suñi be do inni min anasumi hayni kenaran daygu la alli no gasami atikum yadna min ha imorde kayta tambe kabasin jolbi aw ajidu ma mi heba ala nar e hore yita ngen ton hudan pewal falamma ata tumande o arno kandaygu don nodi onodda ya Musa inni no min ana rabbuka ko min jomima fakhla yupna alayka pade made innaka ambil wadil muqaddasi hidaka ende labunde to wan foto ndirde fayliten wa ana akhtartuka mimmi subikema fastami ijento lima yuha kona wahinede kon innani no min ana Allah ko mi woni Allah la ilaha ala rewetedo e gonga illa ana sona min fa'buduni rewan wa agimi salata nyibe juldene li dhikri fi jantagol fi an andita inna sa'ata andu darngal atiyatun kongal arayngal akadumi bi fi hande mi suuda tangal li tujza fi yobe kullu nafsin kala wonki bima tas'aku ki golli kon fala yasuddannaka wa tasakkuma anha e maggal man la yu'minu biha o mugum dinangal wattaba o jokki hawa ko welatamo kon fatarda sakko halkoda o matil ko dum bi amini kawn ka jungo ma nyama do ya Musa qala na Musa ma kiyedum aswaya ko tuggordu andu atawakka alaiha mi do tuggo e hore mayru wa hushu biha mi do woppirandu kadi ala ganami e do dammi andi wala ino wadani lan kadi fi ay mayru ma ari bo khuragol leligo alay alqiha bugindu ya Musa falgaha abugindo fa idha yatayo kayru hayyatun kundum bollil tas ahingiliya wal ala dali khudha hoccutundu kadi wala takhafota holu sanu'idu haray me ruttitandu ko do woni sirata al ula mbadi mayru araniri ndi waduma mutakko kadi yada ka jungo mango ila janai ka faade ka gabatanji ma takhruju ngo yaltay bayda ko ngoraneo min ghairi suin ko alda e bone ayatan ukhra dum kadi ko mande go linuriyaka fi yawmin halle min ayatina morde mandeji ame al-kubra janidin idhhab ya ila fir'aun innahu kanko taha bewi qala wi rabbi jomi a wadanan di peji do simiya ishrah li yanyana sadri bernde ande wa yassir li nana ala amri fi yakian wa halul firta ugadatan finde min lisani wonde kadengala yafkahu qawli fi be famu kongodi andi waj'al li wadana la waziran ministre premier ministre adjoint min ahli imorde be ngure ande yimbe ambe harakati Haruna akhi ko Haruna kotto ustudu bi tidiniram azri dole ande washiriku kafidamo fi amri e fi yakane kayno sabbiha ka fi yawmi subhinanamo ma kathiran kodudi wana dhukura kamen janto indema kathiran kodudi innaka na kunta alatke bina amen basuran ko asutido galawi dad utita gomdi akama suula kalande maden mes ya Musa ko yo Musa qissa non jano hino e di darsuji do no e de ayaje e sakkitore do qissaji janino don e sababu nuzulji wala kada mananna gomdi men mojjike alayka